say o kachira me say ye poison no na me lie o kire me baby ye poison no ne se ne a o kasa asem no wo su because also mo dey fa fufuo it would be here na onya crisis e ko do hospital no mu twa scan ye nimu de eku no ye nimu de eku no ye koye postmortem na masesebe maame akoso say wa na poison. I didn't say that ono akasa nso kan say yes e namfo bi he told me and I was very happy say kofinti suba later e be confirm say was say namfo the poison no omu twa scan no e no mu sa di round bi di da ne yam ti abrofo doctors ne fe say e cocaine wa memere asam be kan bi gino tweda mponya kopa anim be ye pani. I don't lie. Oheneba Lumba customer no usu. The man has really suffered. The more ye ne da ho twemo. Etimo obi ansaranda na se 13 for ye nkwasi Lumba. After that obi apeso ye bia no monye. Obetwe manso so obe kasan yo. Na mo mo pesa mo put the role of busia pani the more ye ti. No chieftains will support you. Kuto bia no se busia pani be yi a na boni se one ye be so ni duam. E be yire no. Min one lawyer obi di sikasem bi command o hwa asem ni din na o se asem o ye kwa ibe lusu eti mami nyinam de enko seta asem no so mutime ye. Oh yes, we do. In fact, senior William Kusi for instance, or apostle into some cases we why di benima. Oh yeah. Wow. Some cases we were di benima. Better you can just tell you can just tell you go and settle. O metumi akachiro say ma anye fair to mami akoso ya sewa. In that, submission na chere say muhu complication bi ni complexities bi wo asem we mu a mo de boss wa e be difficult be ba nya botere ma me. Okay. Da motere ma me. And so mo ma Ghana fo nyina nya impression is ade na emere because usi nya ba out wa na uhu bloggers cameras na ye tin sama oka emu bi anya afik say other side for kwa no mo yem hyehye wo mo because all my who said the simple but now submission no from the beginning. You see say a lot of complications e wade num anameboa no beba and so me bawo you see ni friend is obeto boabowa tio ni friend is obeto boabowa ne nurse bi sunti no so obeto boabo o ka kire me say ye poison no na me lie o kire me baby ye poison no ne se ne a o kasa asem no wo su because also mo dey fa fufuo it would be here na onya crisis e ko do hospital no mu twa scan o mu twa scan no e no mu sa di round bi di da ne yam ti abrofo doctors ne fe say e cocaine wa memere asam be kan bi gino tweda mponya kopa anim be ye pani. I don't lie. Ti abrofo ni hu sa no wo mo dwene sa kwa na me mini cocaine mo fa ne to no omu Oheneba Lumba customer no usu no mo to na twene ye o da ho be 2 hours no onwu ye ni ntam kese pa na me ka kiro na no o da ho be 2 hours no onwu no say akwa ina ko kan wa memini no onwu ye ti yan kusan kohwe no mo say twas kan na ade na nane e kire o say adagest eti ho na fe de o mu titi no mu say poison. Bisi bi gino tuampo otweda mpo anim na me kasa mu wi Lumba kasa no wusu. The man has really suffered and no na wesen ne yade no eto on air na omo ye nimu de eku no ye nimu de eku ne koye postmortem na me di we example men kan sesebe maame akoso say wa na poison. I didn't say that ono akasa nso kan say yes e namfo bi he told me and I was very happy say kofinti suba later ebe confirm say was say namfo the poison no efiro na yade ye bebre. I know his medical report. Menya medical doctor. I practice natural medicine. License 1. Ono anso ba me no hu mo amede boa na. Me change na dua me ma na me yire ko ni fie ko kire na enema woni. They know every secret concerning the disease. Pacho wutie me. Then I use this as example say munya say postmortem na postmortem. In can say any postmortem. The eye na is okay. Yem ko ja ne kwan. Na won home na wabre. Wa mo sema ko kan de yenka. Atam didie na kwa da mitimi nka bi ba me kan ba ko. Obi ka kire se mi tikoto nyansa bi ani.
mitikoto nyansa nim. And I'm saying, look at this. Ada na mutiti Lumba sa. Adai. Dia make bia ne se abusuafo amutie mi Lumba ya modehie o. Ye dia spectators. Dia mo ye ne da ho twemo. Etimo obi ansaranda na se 13 fo ye nkosie Lumba. After that obi apeso ye bia no monye. Sa obetwe manso so obekasan yo. Na mo mo pesa mo put the role of abusia pani de mo yeti. No chieftains will support you. Kuto bia no abusia pani be yi a na boni se one e be so ni duam e be yire no. Eto ono na se wo hwese yakora na de hye no. Why don't we know this? Esese yehu. Abusia pani nya ordinary. Na sabe wo hema wo hwe family tree a. E ka family tree ne de. Family tree no any day. Arnold. What's the family like ebusieti and Obo family tree. That's Obo family tree. Hey, you ready? Yeah, until the time me dey family tree assemble mon. But some say ebusia pen ko nye moja. Ya ka family tree any day. Eduane si on branches. Enti stem no any maame a odi ka pa account for na ye come material no. Stem no any maame odi kan ya nasefo etreko ti etreko ni na ye branches ana meboa ti ye dra ubo maame odi kan no ono kora nso no ye he eduane root na e ancestors no bia ye nim wo mo because generation after generation ti ye bastem na pe branches na ye ko ti ye draw Lumba busua family tree a branches no abusua pani ka ho etina ye to abaye abusapa ye yi no eti se Lumba nkwa wu ya na etimi ka se abusua pani nya blood. What about you check it? Let's say you pekwan bi ability man no na chese ye twi afade so e no bi bia so beka se aye si akama mu a eye man na run ye o twantro oba suggest kire busua pe no po be fa pa won fa oba di dabi ye ofia. It's all about abusua pani lawyer o kwese abusami kire mu. No, contrary to expert witness S0ckęd tank or buy. No, opani wa lawyer wa ante S0ckęd tank dey na say. It's documented. I say. No, I have. And I have it here. And I say. Let me be one tia say because mami kire mu. Tio one tia say. Obi wu a ewu fia eye abusua pani. Ne mo consult man no. Okay. I feel a chim. Or consult man, but information we dig go about say a man is here. Almost a man organize a year. Oh, but lawyer information a bit the wabonten no. Okay. Sir, me wadaje me tie wo mo asebe mo face o mo kasa mama me am se wane odoburu me tie obi ade me wadaje. Tie ne ye information wabonten say eye ma ene sie obi. Eto munya ma Lumba sister sinsie no ntimpacho se obra wu a wan na sie no obra wu a eyabusia pani ebusia pe yes na o ma mi su we o ma mi wu a eyabusia pani na woni mama nkla ha na ma me papa wu ye me papa wu abusia ye meeting na busia ka se mon kope besia o mu nim se bia ne bakora wusika wu they are rich o mbe yon papa yi but on be catch them say mon kope besia before be kasa mon kope besia ne ye be discussion ahwe budget ya ye de be ye no abusia ni nyina o S0ckęd ye we de Lumba ye de ye de 100 billion e be ye wi a wo mu nim so o ma 2 bi a e hye mo ho eso ye kasa mo na mo fa sika me say mon kope besia mara me pato oti ade na say na mo de bisika ne be ye mo sika o ba indirect way say e ye busia sika ye wi no a obi asika wode ba ye be tia ma o okay na mo amu osika na mo mi se mo papa mo pesa mo ye show ebro so a mo be sra busua pani se obi antana nche ye pese ye papa yi eno mo sra o be sra ansa etulumba maami wu ya mesa wu ye no obi anim se ono ana ye yi no enso wo sra busua pani waje permission ansan yes esane ye na kamam me papa ye friend ye Ntim kwa utafo owu ye Oheneba me pe na me ye na yi but abusua ni hia ai manka so obi anyina ncha me be ye yi
abusua ni hia no busa ase de sika se ne beye ene ye toato adwene de nobody was me ana meye ene obi soja se de 5 billion na so 5 ndi so yanya ne 7 afa na busa pese enko pa bese amara and so I took over the funeral ye wi ebu akonta ne yetibu abi obi adi sika free ya dey aman na ye na ye well organized enti wo ba onua ba nsore nye ne bra ye is never true busia pani nti ade se ni nua ba na esre busia pani you consult busia pani no the ye de ma no ni nua ba no na so odane ama wo otawachi me pa che se ye ni nua ba ma ena efrim nti obetumi asre busia pani no se okay ebia ye kope busia akoye yi na me fosti anase bempoma me wo se sika na mo abone ebia in fact say 200,000 me wo ho ti me so se fe yie ni ma me na me ye obetumi asre utimi nsre de sase en fa ye ma wo na wo ye yanka ne sa o beboa ama abusa pani atawachi yenim say ye sika okay nti wo beboa yes enya sabe produce wo beboa na enya business ne de ma wa ye na wa to profit it is ya be ma de obetumi aye dabi the point ne say bibia hinge on abusia pani power say free ne ba ho say free ni nua ba ho say free wo biara wo de ye further investigation na ka chem say me boa oh sa na me de ne yes sabe so na o ma me ne free mo na papa enti yo ahema wo yigi na abusia pani ye de ope eso bia nim say udi ene udi bre bibia gina wo so me je permission o de man better but one say Lumba de it's like abusia pani is nobody every day your allegation tia no your allegation tia abusia pani wo bo wa yes say wo yes say onye free to wo ye bibi kro wo soro left and right so that ye ne maso ana say dan obi antumi support the power of abusia pani da it's not done how two for makwan wo hini bi makwan okay wahini bia makwan it's not done enya kan culture enya asante culture it's not done anywhere it is say one feel say na they should throw the towel na tentam ye nyina kan mo nye Lumba ye ahoho ne ye meta mochi people are ready to help Lumba aja ne kwama ya mo kele obia me kan ni interest impo obia moral awraho a na we mu na asamo kel na wo hia we afede ya bremo kura afede ya bremo asenso mo ntede ya na it pains me say mo na asam ne kamo no mama outsiders na esade no sabe wo mo afom team liga ni to wan efiri mu fie wo mo afom team liga no wo mo sise na sise na yo do mo do Lumba mo da hwan mo do Lumba yo do mo do Lumba ntina ama omo pese pepeye ebeba pepeye ne fan say yi no pese pepeye ba anya sa na ye no on so camera na we so to obi abusia pani me we so to abusia pani me ba wo so me the court case be chase you usi so to obi so to abusia pani ya say aboa no utwa ni tia da aka bia ya homa owo utwa ni tia bia aka bia ya homa enti wabusia pani na ye tire of wabusia obi edi right na obi gu na ni mu ase a eye busia no na we gu ni yes Up the loudest